iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya ti makonomit ni nasya tayo di kalman. Maulit nga tapay? Awanan. Perfect shots. Amangan mo ibagbagam lang ti kasta. Ta saan mo akayat ang masakitana? Saan? Saan ko nga mo timang pasablog? Sige nga Rod. Ket kasano, awan pa'y sumaro na project yun? Awan pa'y. Awan pa'y awag kanyak ni manager ko. Adda ko man fashion show nga ang hayin niyo. Adan to. Tamay sa data kadagiti project ni Boss Erica. Bili bakmat iti day di abakla boss mo eh. Kan ada pa'y contact na textile company. Oh, nasaya na. Sigurado. Dakkal man ti talent film iti dayta. Anya ka tiba ka na? Hello, boss. Oh? Madadakal a project? Nagsayatan. Oh, sige, boss. See you later. Bye. Ay, ada ka naman ng project, me. Awagak ni Kashi. Mapan kami di opisina. Kanoring Jonar. Agkikita kami di opisina ni Boss Erica. Hello, Claire. Nakaawag ka man? Umay ka kuman di opisina ni Boss Erica. Ada ka no good news. Wow! O sige, agrobatak lang. Sure. Kat ni John, umay ka di man? Awagak man. Kasla good news talaga. Anyate ako, notice shooting tayo kat ije Boracay. Wow! Nagmayatan no kasta. Isong agrobot ka, tawagak ni John. Sige nga ron. Excited ak iti dayta nga impadawag mo. Alakit din. O sige, bye. Bye! Ay, anya nga ta project day jay. Talaga believe kan Boss Erica. Bakla akon ko nada. Ngam naglaing nga agdiskarte iti pangwartaan. Nakarubuat ka manan. Sa dino manan ti papanang Claire. Ada meeting mi kada Boss Erica, mama. Pambaram manan ang makipagkita iti day jay mamirmiraot a photographer. Natural. Agkikita kami kada kasi. Isong ti photographer ko, kan personal assistant ko ni kasi. No anyakit di day taan na sumsumok mo. Buwak nang kaaya dita. Mama, saan lang akwarta tiga po na nag-apay nagtrabaho ti may sa tao. No di kat agragsak iti aramidan na. Adula amin. No ko matao sa remblaangan ti mo na nga inadal mo. Wenno ingraduar mo a kurso a nursing. Saan ka naragsak ki jay, mama? Aday ti model yung kan fashion di ragsak ko. Amo ka. Gaputa agayat ka iti may salaang a photographer. Tinapudno nga ayat, awan pilpilyan na, mama. Ay, saan ko nga amukan ka? At damot ti may isang abogado nga agar-aram kan ka. Naitay pa'y amamirmiraot ti pinilim. Isungarot ti nakarik na kiti ayat. Ay! Adula amin day ta ayat-ayat. Maiyapoy mo aya. Takayukit di. Sa balit ti prinsipyo may papaniti day ta. Saan ko nga amukan ka? No si bibiyagla siguro day di papa. Saan naakayat day to'y? Di ko nayo Nampat-pat ganak day di papa. Anya man nakayat ko, ited na. Anyat makunay ti sumaro na project tayo. Ay, kayat ko na unay. Manmano day ka nagundaway. Agaso, makadaano na ko ni Jay Boracay di na oras. Wan nga Rod. Un nga ron, ay, nangro na kaniya. Manmano day tayo gundaway. Agpat patingga tayo lang ngamin kadagiti asid agabuya. Ita, umadayo tayon. Ijay Kumamot Mountain Province. Ijay Rice Terraces.
Matahanon to dayta. Kan ijay palawan. Asus adayo launay daytan. Sana dagas? Ang napimpintas na kita, nang runa iti kunada nga ayan dagiti nakabitin alungon iti bantay akabatuan. Anya? Ay sus, nakabut-mutang mata ni Jay. Ngam napintas, tama ko na awander dagiti abuya, na isang sangayan. Anya na naggasat ka, Claire. Tas siyak tinayat mo. When? Awanin sa pulag pa eh. Iso tinang tagkirad kan inspirasyon kanyak. Iso tinang pamaris iti biyag ko. When? Ni Claire tinagbalin nga inspirasyon ko. Nagmaris ti biyag ko gapukan kwan. Ket no iso ti mapukaw ko. Sigurado nga agbaylo ti lubong ko. Sabi la ko ma, tagbalin kami anatibker. Agbinulig kami amang duprak kadag iti alawig. Amang rakrak iti ayan-ayat mi. Nakalagip ka man na nagpasyarte ni Iho. Wala na. Pasyarak ko man ni Claire. Wrong timing ka mat barok. Anya? Adaawag tibus na kat napanda ka no ija studio. Kasta ka di? At dan sa kano kabarbaro a project da. Iji nga ta opisina da wano nakisinarak iti da ijay pul-pul a photographer. Natural nga agkita da ijay. Kaya iso nga ron ti official photographer na kano. Di adal kan masirib mat ti kunak. Ngam apay akas iti da ijay lang alalaki ti inayat na. Ay, saan ko nga mo? No anya tinakita na iti da ijay alalaki. Idin to tas no siyak ti pakiasawaan na. Agbyag ana namay. Oray sa aning nagtrabaho. Kinunak nga ron amaag. Sige nga rod nana. Saan ako nagbayag? Mapan kami langan aginom ken ni Rod. Oh, inawis nakmanan diti bar, Denny. Wan Rod. Anya ka diti pakardibo kam launay. Di ka di project tayo amadama. Awan parikot ka dagiti igam ta a project. Anya nga rod ti pagbatbarte ka manan. Ni Claire. Manan? Aging gaita. Jak pay lang maibus a panunutan. Amay sa lang ag kardinero. Ken nano mo a photographer. Tinangatiw kanyak iti puso na. Namwa ka silent millionaire mat gayam da ija John. Anya? Habi na ka no, winupasyon na lang ti kina photographer na. Anya? Nagturpos mat gayam da ija ti koleyo kas agriculturist. Ken mas kumbay gayam. Anya kung manukas ta? At ayo ti pagkamatan na kanyak no kinabak ng ti pagsasaritaan. Amok mat kiti dayta. Ken may sa, uray ko naman nakaturpos iti kina-agrikulturista. Manalon, wenno gardinero latta. Okay, santa na pagsupyatan dayta. Nga madangarod maramidam no isot kayat ni Claire. Adda, Anya? iso ti planuan ta na saya at Rod. Anya akalukwan ti pampanunutam. Di mo ko madadaelan ti biyag mo gapulang iti dayta. Anya kumapay ti serserbi ti biyag kanyak. No mapukaw kumot ti kapat gan agamang iti biyag ko. Sige. Wunin. Ngam no siyak ti sika. Ibawin ko langin ti imatang ko iti sabali a babae. Nalakalaan nga ibagaday ta Rod. Ngam saan akas ka rin ang aramidan. Ken awan tumot lang tiragsak mo nugun udem. Baba ni ti persan. San kan tumot lang ang naragsak? Rod, Esus di adal ka. Ano ti babay ako mamkamat king ka? Kas ko man ni Charmin, ni Roxanne. Agkurso na dalaunay di kaya. Wen, amok. Ngam ni Claire tinagpitikan ti pusok. Wan, ngam kasan mga Rod. No saan mo't ang nagpitik ti puso na kinkalaman. Salbag,
Sige kit din. Aginumtan. Tabarang malipatak iti apagdarikmat ni Claire. Okay. Ngam ni awanan inuman ta. Waiter! Dua man pa'y around dito eh. Talaga ajak maaklon. Nga atiwan nakit din tayo ang mamirmira at laan. Ma'am, jak may ibo sa panunutan, Claire. Anya man na dayta. Nakagasgas at aklaunay. Anya. Ang maaklon nga taday dya aden, iti pan nakapaay na. Ay. Masapal nga klonan na. Ti pagdanagag, mga no agaramit iti pamuspusan. Tapno maibaw ing ti imatang mukan kwa na. Babaan iti tulong ni mama. Ore nga tararamidan da. Saan dan to maiturayan ti pakasaknan ti puso. Nagasat ang karudlaw nay. Tasak tinayat mo. Kan ka ba alam nga ilaban kan mamam ti ayan-ayat ta? Rumbang laang ay laban ko. Ano kumatulagan tan ti kasarta? Anya? Ganat ka lang una yan? At dangamindanag ko. Anya ko magpagdanagam. Napingat la una de dya aden nga agrayo kan ka. Kan amangan no maagaw na kakanyak. Tabayaga na gururay ken kaniteni. Ni, apay ko mga gururay. Nagkunang aming urayan nak. Natural. Kaya't nakamakita sa rungkaran. Kunakpan na may isang arkitekto. Masiril. Sanot nga mamakawawat. Anya? Ibagak lang arudan nga ibaw ing natit sa bali ti panagayat na. Amo nga dot ag gusto kan kuha na. Si kagarod ti kayat Ay, na. adula amin mama. O sige, makaturturok ako. Kahit kung tiyagin na. Natangkila unay ni Claire. Saan amabalin? At ikay kayat na ti masuro. Nakagasgasat ka kunang ken Claire, John? Wen kasi, pulos agak ni namna mga aklunan nak ni Claire. Itilaksit ti kinakurapay ko. Saan nakasta ni Claire? Putno nga damat mabalinda iti bihag. Nung saan anatangi? Napakumbabalat ka. Dahil tala una ti dayawag kan kwa na. Ngam, nagasat mat kan katigayam ko. Tagasan. Wan, nasingpot ka kan saan ka mat anatangig itilaksid ti kaadamat mabalin mo iti bihag. Yan may saklangan ano mo aman nalon kan photographer. Kasta ti ko na. Ngam uray anda mabalin nyo iti bihag. Nagbalin ka mat anapakumbaba. Isaw na lang ta. Jack to pulos martapan ni Denny. No material abanag, wenno kasasaad iti panagbiag. Mabalin anabakbak na ngam sika. Ngam ti kinasaya at mo atao, tinangatiwam kan kwa na. Kasta ka di? Gansan kang agdana, John. Ay ayatan nakalaunay tigayim ko. Kasta agmat kan kwa na. Insagot ko kan kwa na ti ayat nga awan kondisyon na. Amo kakastama ni Claire. Ngamin, saan na akinit at status ti inayat na? Kwan nga Rod. Sige, John. Ay, makaturog akon. Masapa tayo manin nagkikita ton bigat. Agyaman na kiti oras kan pasensya ni ti pan nakasingan. Bye kasi. Bye. Agpada ka nagasat dagiti dua. Ngamin, agpada da nga agay ayat iti tunggal maysa. Kan agbagay dala unay iti prinsipyo. Nasa pakabin mangon. Ada ka di manin photoshoots yo. Ngapan mi kitaan no ada mabaliwan ka dagiti inshoots mi kini John iti kalman. Talaga nga enjoy yung ti panagkuy-kuyog yo iti daychay alalaki. Naragsak kami tir aramidon mi. Kandakkel iti kumpanya kanya kas model da. Tapno may promote ti produkto da. Ngam no ni Denny ti pakiasawa. Saan na naskan nagtrabaho ka Ay, iha? day taman ng ti bagayo. San ko akayat nga gururek lang iti mayawat kanyak? Anya? Ti kayat ko at nabukod ko akwarda. Tapno awan isidsidil ti agbalinto nga asawak. Anya? Wen mama, mabalin ka di? Saan yung idildil kanyak ti saan ko akayat?
Urian niya ti bagbagayo. Saan ko nga isagmak ti ayat ko kunkwana. Sige mama, mapana ko. Addan ti bang sukon kanya. Bye. Ay. Saan ko nga ipalubos? Aday ta ang mamirmira at alalaki pagtinaga ni Claire nga anak ko. Itilikutan ti makaw na kinakurapay. Wano kinagagangay lang ti adda pa nagbiag ko. Siyak inayat mo, honey. Natural. Sika ti true love ko. Really? Juan, di ka mamati? Pacheck. Kan mariknak. Kat si kamati ng pamari si biag ko. Kasta nga. Katsapay ko matasan kanto ang mapukaw kanya. Saan, honey? Di kanto ko mamapukaw iti biag ko. Tanong mapasamak dahi ta. Agmantulakit di ti biag ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Denny Iho? Nay mag-orasyon, nana. Ada ka din ni Claire? Awanan. Nakapanawan. Dinagas ni June. Kasta ka di? Apay ka di? Padasag ko mga awisan. Nakasangay ni mama. Kasta? Gamsa na baling arodan. O sige, agyaman nana. Bye. Bye. Kasano ko mga awisan na? Kita na yung tirik na anakan ko ana. Ay, anya nga tati aramida kaya. Tapno maya dayok ni Claire iti tay-chay alalaki. Nakasalitam ni Claire. Saan? Nasapa ka no dinagas ni John. Panagkitak bro, awan namnamam king kwana. Saan man asikat yung mangupay kanyak, Rod? Sana panangupay na ito eh. Ngamkit di, kahit ko lang alawagan ti panunot mo. At ka di maaramidam, nusan nakaakayat? Aramidak amin akabailak. Ngam saan mo kumaadadailan ti biyak mo gapulang iti dayta? Saan ka kumang agaramid iti pakadadailan ti kinataon? Makaamuditan. Kas may sa agayim, danggim ko matibalakad ko. Ngam no saan magkid di, awan mabaling ko. Amok ter aramidak, Rod. Bayan naklaang. Agyaman naklangan iti balakad mo. Saan ko nga isukulat ang ti panagayat ko kani Claire? Sakit din ti inatyo day di alalaki. Nukunak asyak ti pagtinagan ni Claire. Day tati mapasamak. Kukwaklaan ti ayat na. Ket saan ko nga ipalobos. Asabali ti pagtinagan na. Agsaka na kayo. Nakasaritak ni Boss Erica. Matuloy tayo ko na di Boracay enton Sabado. Wow! Sana all! Kaya't namin ti kliyente tayo nga ijay ti pakaalaan kadagiti pictures. Malaksid ngamin kadagiti nightgowns. Adda pa'y product da a swimsuit with no bikini. Adda ka di maangay fashion show? Adda, maangay ijay Palawan. Anya? Kaya't nasawan? Mapantayo ba iti Palawan? Agsasaronon dagiti a project. Sa bali lang ti papantayo di Sagada Mountain Province. Kat dagiti native dress da ijay ti usaret para ti promotions matlaang. Kat, sikat ti model da. Of course. Wow! Saan ako na mas daaw? Pudno man, amay sa kaamistisa Cordillera. Sakit ti ulok. Napalalwak sa idirabi. Jeske. Saan ko pa'y kit din nga amo? No kasanuwak ka nakaawid. Tilang malagip ko kat intulodnak ni Rod. Kena. Jeske talaga. Naladawak mo't anak kariingan.
Amok nga adagur ure at trabaho iji opisina. Jak nam naman, amaranaan kayo dito Claire. Sorry, Denny. Ngam nalpas kamin. Sige, umuna kamin. Amo ka kahit naklang aliklikan. Saan, Mat? Ngam talaga nalpas kamin. Okay. Sorry ano nasi nga kayo. Mabalinta ka diti agsarita, Gerwar. Parts. Siyak? Wan, adalang napatag nga ibagakan ka. Mabalin? Saan ka ngagdanag, Claire? Awan dakas nga aramidak dito'y boyfriend mo. Mabit lang, Claire. Kasi, di pagdanagan, ha? Good. Kastaman ti kayat ko. Kunak no ibaag mon ti ipos mo. Jak maguston di pagpakita ni Denny. Anya nga tatiba ka ni Denny kin John. Jak man na mo. Amangan mo't no but-but ngin na. Wino bilinin ta nga isina wino liklikan na ka ni John. Taasino kuma mga rami di tikasta. Pulos, ngawan karbangan na. Anya ka di si ibagam kanyak, sir. Adalang kahit ko apon ken ka. Anya data? Agayan ayat kayo ka din ken ni Claire. Piadam damagam kanyak data, sir. Saan mo't siguro alimot ken ka? Nga gusto ako unay ken ko na. Amok. Tauray saan nakaakayat ka tipil-pilit mo tibagim. Nyati ko na. Ibatam ti keryak, sir. Asino ka kumaamang ibaga kanyak iti kasta? Ha? Pudno nga rod nga agayan ayat kayon? Pangaasim. Ibatam ko matikwelyok. Lumaban ka gaya ma, no kasta? Kunak mat ibatam. Titakyag ko. Saan mo atiritiran? Kunak lang rodan nga ibatam itay. Ngem kunam no asino ka. Kutit ko. Nagsakit ana isaltak iti simento. Saan mo kumaapada-padaan ti tao? Gaputabak ng kan. Laglagi pam. Uray koton. Ammo naman ti kuminit. Apay na tinutupan. Dinambatan na ngamin ti kwelyok. Imbagak na ibatan na. Ngem ginandat nakit din ti mangdanog kanyak. Iso nga ino na akon. Nalaing kagaya ni judo karate, John. Saan, Matt? Ang dalang basit amok. Tayo sa ti pastime ko idi college siya. Ala, mapantayo kid din. Bad trip tayo tao. Nadadaalan ti aldaw ko. Awan ganas kon. Kasi, bayada mong tinakantayo dito eh. Kaya't kon ti pumanaw. Sinalbag. Oh, kastagaan din ang pasamak. Adan to aldaw kanyak tayo jay sinalbag. Basol mo matlagay. Apay namin ginaramid mo dikas jay. Ni, ison sapay tayo sakit mo. Sangiti day ta bro. Ngamaman ng lugar, tinaramid mo. Saan ko nga rod ang nagustuhan ti imbagana? Nga uray ka nun sa anak akayat ni Claire. Kat ipilit ko pa ilang ti bagik. Pudno mo, saan ka di? Rod, di nag-ad-ad pagpungtutan. Taamangan no si kati pangidas alak iti pungtot ko iti dayjay a tao. Ulita, saan mo kumaadadaag lang ti piyak mo? Ti bagim. Kapulang iti may sa babae. Alakit din. Uminom kan. Siguro, pampanunutin man ang tinakita mo di restaurant niya. Apalam ka di, tinakita makinaragsak na John ken Claire. Di mo man ipalagip, Rod. Mawatak mat kayo di tireklam. Saan ko nga ipalubos nga agtinag ni Claire iti sabani? Kasta ka namin ti bagbagam, adda ka di maramidam. Sarong karak ni Claire iti palayda. Saan ko asardengan? Ken agsagana day di alalaki. Saan kami pa'y analpas? Sigaw ni ti panang istoryam. Saan mo abasta kabailan iti mano-mano? Kun nga Rod,
Sinalbag. At dagayam amuna iti judo karate. Naimbag banta, nakapasyar ka ba nun, Denny, iho? Wana na. Gamin ka. Amuklatan, di kagaram. Ada ka din ni Claire, nana? Wan, nabiit pa yan si Magpat. Nagdiretso iti silit na. Mabit lang, mapan ko aya pa na. Wana na. Agyaman na. Ada ni Denny, iha. Mama, nasakit ulo. Kahit kung tiyagi na na. Wana, muray apagbiit lang. Naklangaro din na nasakit ti ulo. Pagustuhan ko mala. Nasakit nga ron ti ulok, mama. Agpakatao ka Sorry kumamat. naman. Talaga nasakit ti ulok. Muray apagbiit lang. Nasayat mo kidin makasarita. Isidir ko tinaramid na kinidyon. Awan karbangan na mga ramid kan kuan at ikas jay. Bastos. Kaslasan na di adan, mama. Agyaman nakta sinangon na Claire. Nasakit yung ulok. Kahit ka lang makasarita, apo arkitek. Ha? Yak magustuhan tinaramid mo kinidyon. Kung lang na sino kan, gapo tabak nang ka, gapo tamay saka nga di adal o na arkitek. Ha? Claire? Awan nagadalam. Mano ka diti sao? Inbagak lang arudang ibaw ingon iti sa bali day tangay bagbagam nga ayat. Nagsayat mo ti pa nakisarita kan kay di. Ita makapungtut akon. Ah, Ipilit mo latati kayat mo. Idaldal mo tabagim oray saan ka akayat. Gapo ka dita sikat ti kayat ni mama. kwa. Saan na ni kalin tagander aramidan ni mama. Ganun rin ka. Ikabili na kasta. Agayat ka kanya. Wan, agyamanak. Ngam tidakas na. Saan ka matngarod akayat? Mauatap, ha? Pangasim ha. Nadapay na batbati a respetong kanyak kan iti bukod mo bagi. Maudi ko man na ito apa nagpakitam kanyak. Di na ko nariribukan pa eh. Ngam Claire. Di mo patpadasan na dangran ni Chon. Tasyak ti makalaban mo. Nadlaw ko nasair mo tirik na ni Denny. Awan mabalin ko, mama. Basol yung. Tsaka mo, no anak da ko no saan. Apay ati kayat yun ti masurot para iti panagayat ko. Da kayo kumat makiasawa kan ko, ana? Mabalin ka di mama. Isabdin niyo kuman ti mangidaldal kanyak iti may sa tao, adyak kayat? Ay, nagbalin ka, maak. Saan, mama? Sursurutik lang ti diktar ti panunot kan pusok. Ngam ti masakbayam ko mati panunutom. No dayjay adyon ti pakiasawa. Amok ti masakbayak, mama. Gapulangi ti makikita yo kinabaknang. Rupa kayo't kwarta, mama. Anya ko ma... Ado ti sa bali a tao dita. Aber, anya ko madayta. Tapno maamuan nyo kan sumabdan kayon. Nalawat ti dagada Isabela. Kang Ronan di amin, nagturpos ni John iti upat ataw na kurso. Agriculturist di dya tao. Adan na turpos na. Mas course pa iti may sa kurso na, mama. Anya? Malaksit iti nalawa mangulmulaan iti pagay ti mais adagada. At da pa'y ranchoda. Oh, baknang da. Basta ti kaya Diyos, ka di? Ita, laisin nyo kadipay ti kayat nayat ko. Kayat nyo kuman, gapot tarupa kayat kwarta, baknang mat. Kuha. Saan lang nga di aden iti baknang, mama? Baknang mat ni June. Oh, baknang, dahit tatikit kita inyo, saan ka di? Mama, nasakit tirik nakakasti ti patakisaritak kada kayo ta anak daklaan. Wan, da kayo tinaganak kanyak. Namarbong nakaditar arami din nyo, ipilit yun ti tao, asaan ko kayat. Baliktadin nyo man ti sitwasyon. Siyak ti mamam. Anak ka, kasta ti arami din. Kayat nyo ka di? Kayat nyo ka di, ti arami din nyo. No da kayo bilang ti anak, siyak ti mama. Mama, sorry. Nga maglablabas kayo ngaminan. Kas kaila sana sumsumrik iti simbaan. Oh, apay Barge. Ibagakan ka. Uray anyat mapaspasamak. Agawag ni Claire. Anya? Maawatang. Uray anya apamuspusan. Sige. Nusan ka ama ati pa iti dayta. Awan maramidak. Nusan ko akay ti may ramraman. Okay. Saan ka akasapulan iti daytoy aplano, Krod? Isu kan talaga ajak kanunungan dayta apanggap mo. Ibagakan ka. Uray anyat mapaspasamak. Agawag ni Claire. Anya? Maawatang.
Uray anya apamuspusan. Sige. Nusan ka ama ati pa iti dayta. Awan maramidak. Ngumsan ko akay ti may ramraman. Okay. Saan ka akasapulan iti daytoy a plano, Krod? Isu kan talaga ajak kanunungan dayta apanggap mo. Ngam ibagakkan ka. Awan makaati pa kanya. Okay. Kat no bilang agbaligi ka. Naragsak kan to nga ta, kat amom asan nakamot ngay ayatan ni Claire. No agasawa kaminton. Masursuno nakmatla ang ayatan. Tay parik naktukan ko na ti awan kaasping ng ayat. Okay. Good luck. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Naglukon. Kontraan launay ni Rod ti panggap ko ken Claire. Ket no dahi ti saan mi apagkinaawatan. Saan ang nasakit ti bakrang ko? Basta awan makaati pa kanyak nga uray asino. Uray pa'y puon ti makaramidak iti dagas no nasken. Saan ang nasakit ti bakrang ko? Ket no pabalo dakmat. Awatak. Basta matnagan kadagiti dakulap ko ni Claire. No kasta, inton bigaten ti panagbiyahiyo, Claire, iha? Wan, mama. So, talo kayo lang agbiyahe. Saan? Kadwa mi ni Boss Erica, kanti assistant na. Nakabook kami iti airline na pagluganan may aging gadya Cebu. Sa agpaburakay kami ton. Talaga nag-asat na yung alalaki. Sumursurot latakin ka. Mama, at dayta kayo manan. Saan niyo kumadilawan dayta? Talaga nga isuti partner ko kadagiti amin na projects ti kumpanya. Ngala, amo ka saan ka ama ati pa. Agan-anad ka garod. Sorry, mama. Ang talaga natanggan ti ulok may panggap iti dayto eh. Napagsalitaan tayo matin dayto eh, saan ka di? Uwan, ngam no, mabalin la ko ba? Mama, please. Saan kayo kadi amapnak kadagiti imbagak kada kayo? May papa ni ti status ni John iti biyak. Nala, awanan ti makunak. Ada ko ni Diyos to nga idat, mama. Amok ma Diyos to kan saan? Kat, manan, sorry. Gapo iti panang sungba-sungbat ko kada kayo iti kalabas. Apay manin, Claire. Anya man natin napasama. Mabalin man na nasilwan, tas supil mo. Ningamin, mama, saan asumarsardeng? May papanmanan kada kayo kan John? Kwen, Adda mo ka pamuspusan iti dayta. anya? Agkasartalangan tapno sumardangan ni mamam. Ha? Husto ni John, Claire. No agasawa kayo ton, sardangan makamutan ni Denny. Kan awanan maaramidan pa ni mama. Ladingit iho, gamawan ni Claire. Nagpamanila day tayo. Asino ti kadwana, nana? Dagiti katrabahuan na. Sa dino tinapananda. Napanday jay Boracay. Anya? Pinalubusan nyo ni Claire? Kasanon na mapasama kadakwada iti dayje adyon. Anya? Sigurado ang nawayatan ang mga ramit iti kay Kerda, nana. Sana kasta ti anak ko, Denny. Kadbay sa aduda. Kadwada dagiti katrabahuan da. Uray pay. Pasa ti trabaho na dayjay. Iso a pinalubusak latan. Nagtalag kayo launay iti dayje adyon. No bilang. Awan san maaramidan. Iho, marik na. Isu ti kayat ni Claire dayjay adyon. Sige, nana. Agyamanak. Bye. Bye. Ay, panag ko na. Awanan maarami idakpay. Tadamit gaya mabali ni itibiyag ni June.
Awan nga rudrombo nga pagmot nga. Ken pagdanagak may papan iti masakbayan ti anak ko. Oh, asi ka lang tinadaanan ko dito opisina, Luisa. Ayan ni Rod. Nag-leave, sir. Anya? Ada surat na ken kadita. Urgent ka na kasi kaswan na. So, saan na nagpakada kada kayo? Salbag. Apay, anya ka dito parikot na. Ada ka di saan nyo nagkinawatan, sir? Awan ang mok malaksi dito. Bayaman. Nadlaw ko ngamin ken kwa na, kasla naliday, kan naunag ti pampanunutan na, sir. Anya? Kan, ada sa magmamanungali kaman na, ngayong karga na iti karton. Kasta ka di? Nangro na kadagiti personal belongings na dito eh. Anya nga minti ko na. Basaam ti surat na sir. Mga noing kabil na dita. Anyat ko na dita, sir. Saan ko nabasa ta naka-stapler mo et? Indefinite leave ka no. Saan na naibaga? No kaano agsubli? Oh. Something wrong with you two guys? Sa anak namin ang maawatan ni Rod. May papan ka ni Claire, pagpatpatayam? Ha? Amom sir, gusto mo't ni Rod kat. Saan lang ani Claire ti babae iti rabaw ti daga. Iwaras mo ngamin ti panagkitam. Di na ka di madanggayan, Luisa. Sorry sir. Sa anak na uminom iti nasanger. Gusto kanya akong pineapple juice. Okay. Aday bakak sir. Mhm. Saan da kumakagura, kas iti pananggura yu kun ni Ron. Here we are. Nagpintas na talaga dito Boracay. Owen nga ron. Nagmetag swimming ng runay ti Rabi eh. O sige, nga mag-check-in tayo pa nga muna. Agres tayo, kat kalpasan na, adda ka na short meeting tayo kada boss Erika. Wala. Kanada pictorial mi kini John itangal daw kaninton Rabi eh. Sigurado. Bikini wino swimsuit ti usara. Wen siguro. Kadadada nga agminarti kinapintas mo. Anya, okay ka matlaang dito silid mo. Sure. Kat, da kayo kan John. Natural. One room kami lang. In one bed. What? Oh, what's wrong? Kasta unay ta mulakat mon. Anyat dakas na. Agayan ayat kami. Kat dito'y ko ang asubok no kasano ka gentleman. Sa bagay, maawata. Oh, maawata mo, di kahit kasawan. Yes. Maawata. Madapag sasaot, Claire. Anya dayta? Oray ka no na yupor iti danom tay kayo no matadang iti apoy. Sunggad. Amok. Ngam ti makunak. Awan dagas na taagayan ayat kami. Kan adan nagsaritaan mi. Subo ka kita no kasano ka gentleman. Tamasar ka dan yung nga tatirik nayo na agpada kayo anadarang itibaran ni ayat. Are you sure? May sa ti amata? So what? Saan mo kaya? Ngam, Nga mapay. Ada ka di dakas? Apang panunotam? awan panggap ko amang ikutkan ka. Asaan ta pa yan nagkasara? Claire, O matlagaya. Claire, Amo mat dabos Erika ken kasin no anya ti relasyon ta. Kanawan mat makunada ken ka. Saan ka di? sa bagay. Kan? Saan ka ding adan nagtulagan ta? Ngayon ton makasubli tayo di Luzon? Ibagakan ka ni mama ti plano ta apan nagkasal? Wan matkatia. Oh, dahi ta lang ti pamuspusan. Tapno sumardengan tayo adeni amang ring kanya.
Luisa, nabarta ka kon. So, agawid tayo nga rodin, sir. Kabailan niyo pa iti ang maneho, wano, siyakon. Anya? Wano, ipalugan kayo langan iti taksi. Tasublian ng tulangan tilugan niyo intong bigat, sir. Agawid hak, Luisa. Sure kayo, sir? Yes, I'm sure. Kabailan niyo pa, eh? Wan. Idagas ka nga umuna ije boarding house mo. Kalpasan na. Agawid akmatan. Talaga adyak magawidan tibagik anakin. Kasla makatugtog na pagpagit din. Agman-maneho. Mapura rak iti silaw ti. Pinantumod namin kaya tas siyak dagmaneho. Naimbak lang yun na itulod nak. Doa kami kumaan na disgrasya. Tinasayangat. Awagak ni Rod. Ipakamog tinapasamak ka ni Denny. Naimbag langan. Tasaan ang napakaruan. Ang napakaruan ka no ti may sagurong na. Kat amangan lupot tanda. Sana makontak ti cellphone ni Rod. Nakaidap nga ta ti cellphone na, wano. Kasano nga tanda ito eh. Awan dito'y dagiti kakabsat. Kan naganak kan di Denny. Adaday di Canada. Kan ada kapsat na. Ngam adama ti di Manila. Di ba'y kat... Siya, di mga sikaso kan kuana. Okay. Summer position. Up. Background ko pa iti bye-bye, honey. Sa bali posing. Okay, kasta. Tayo man daring pa, syempre. Tayo naka-swimsuit ka? Yes, okay. Ada ka? Okay. Wow, panagkunak. Magustuhan na ni Boss Eric kadagita. Kenti kliyente tayo. Nabato ka ka di, Claire? Nagatong t-shirt siya ah. Okay lang, Matt. Awan pa rin ko. Mabitlaan. Awan unin ka cellphone ko. Uwan nga ron. Ayawat mo kanya, please. Ay, ni Mama. Talaga amat ah. Hello, Mama? Claire, Iha, kumusta kayo, tita? Okay lang, Mama. Kalkalpas ti pictorials. Nasa iyaan to, kasta. Aday padamag ko kan ka. Oh, anya data? Ni Denny. Nadisgrasya kat aday ti ospital. Anya? Nagmaneho ang nabartag. O kat, anyat na pasamakan ko, ana. Sarong karak kailaan. Kasi, abus na awan dito ti pamilya. Dagiti naganagkan ko, ana. At daday jay Canada. Kaya ti kakaisuna kapsat na. Anda dito ingang madama ti jay Manila. Kasta ka di, Mama. Okay. Apay nga may nanagmaneho, ana bartek. Huwag nga, Rod. Ukat, ala, ikararagan tayo langan sapay kumatawan da ka sa napasamakan ko, ana. Sige, padamagan kan to. Nala, agandad kayo dita, Bye. Bye, Mama. Uray da kayo, Mat. Agan-anad kayo. Bye. Weh, anya ka no, Claire? Ni kano, Denny. Nadisgrasya. Anya? Anya ka no ti status na ita? San pa nga mo ni Mama ta sarong kawan kailaan? Ay, maalaala ti agmaneho na kainom. Iso nga, Rod.
No ada problema. Saan nga min arumbang nga idalan iti arak? Tawan may tulong dayta. Si kalakit diti ibarbartikan na. Apay kumasyak. Anyat basol ko kankwana. Agpatpatay nga rod kan ka kat napaay mat. Ay na. Awan mabalin ko. Gaputa saan mat nga rod ay suti kayat ko. Dahito siguro ti sana amaklon. Nang runa kat kas kanyak lang tigapuna napaay. Kan saan nga isot pinilim. No talaga, anapatagak kankwana. Rumbang ko mamaragsakan para kanyak. Tanoan niya ti pakaragsaka. Pakaragsakan na matan. Kumusta ni Denny? Oh, si kagayam ti bantay na. Awan ma'am. Kadwadak iti opisina da. Nasaya at matada ka. Siya gayam ti ina ni Claire. Kasta ka di. Nice meeting you, ma'am. Nanapuring ko namlatan. Siyakmat ni Luisa. Ni Rod ti amok lang nga kadwa na iti opisina. Uwan ma'am. Nairanranamat nakalive ni Sir Rod. Oh, kasta ka di. Kan saan ko nga makontak ti cellphone number na? Inawagak mo ti kabsat na nga da iji Manila. Ket umayda ka no. Isumat ti mawag kadagiti naganak kadakwada nga da iji Canada. Apay nga na nagpartek manan. Awan sa ti Alda wadi aginom. Wen, kinapudno na. Kadwak idi. Ngam, naitulod nakpay mat sakbay na gawid. Kasta ka di. Naimbag nga rod ta naitulod nak ngayon muna. Dua kami kumaan na disgrasya. Anya launay ay ti iparpartekan na. Ti anak yu, nana. Ni Claire? Wen, agayat launay kan kwa na. Ngam ti dakis na. Adamatan ka no. Kaya na yat ti anak yu. Wen, ngam no siya kla ko mati masurot. Kat ni Denny ti kayat ko ang makaasawa iti anak ko. Kan ti pagsakitan launay tinakam na. Apay ka no hakas iti dayjay a boyfriend ti anak yu tinapili na. Ni Denny ti maikari nga ayatan ni Claire. Ngam sabali ti panirikan ti anak ko. Sabali ti pagrukodan na iti ayat. Dayta nga rod kat. Angam sana bali. Aramidok ti amin akabailang. Amangan dingay kandini. Nasaya at launa ibalasan ko. Tano siyak matamay sa. Tinapudno nga ayat. Ket awan kondisyon na. Pudno mati ko na balasan ko. Iso ano kayat kumati may sa tao? Saan nakitaan ti status? Wano kasasaad ti ayaten na? Ayaten na ti si Bubukal a kinatao na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aw nagsitipang pananutam, honey. Something wrong? Nabanog ka? Saan mat kiti? Anya nga rod? May papankan Denny? Saan mat kiti nga apektado? Ngam, kasla siyak ti nakaigapuan ti amin. Anya? Siyak ti gapo na. Ngakbarparte ka kanayon. Basol mo nga rod no saan mo amayat. Kuma, agbalin ano tibker. Naskan nga awatin na ti panakapain na. Dayta nga rod. May saadi adal. Kan saan matasiksika lang ti babae dito lobong. Ibawing na kumalatan iti sa balit. Sa dino ti ayan ko. Ada kay ti hospital. Saan mo ka di na malagip? Tinapasamakin ka? Tila ang malagip ko kat medyo naulawak. Kat nasabat ko. Kat nasisira pak.
Agyaman ka, tasaan a head collision. Nat naglaang ti kotsem iti kataltalunan. Kasta ka di. Kem ti may sasakam ti naapektaran ti tulang na. Anya ti aramidan da. Nakasarita kong ti kabsat mo nga ada ije Manila. Ket iso ti imawag kadagiti dadakkelyo. Kasta ka di. Duwala ang ti mabali na mapasamak, Denny. No, sana mabali na masalbar ti tulang mo. Put din da. Anya? Ngem no mabalin laang ang maikan iti lando. Iso ti maaramid. Saan? Denny, Saan? daytoy ang napasamak ken ka ti agbalin ko man eleksyon mo. Isardeng mun ti aginom wenno agbarbarte. Taawan na saya at nga ipaay na ken ka. Kasi tinako na. Saan amay may sa ti babae dito'y lubong? Iwaras mo lang ti panagkitam. Amok nga ada mabirukam ama ikariken ka. Ngam iti dayjay akler. Saan ko nga mo? Ngam kasla awanan sir-serbi ti biyag ko. No mapukaw ko ni Claire. Hamom din eh. Kas ka na sana lalaki? Ti lalaki, masapul anatibker. Anyaman dagiti panubok ti biyag adumteng ken ka. Nagasat ni De, ta saan anaputod ti may sa asaka na. In remedyo da ama ikadlaangan iti landok. Kasta ka di, Mama? Dahil ako mati pang panunutan na. Kumaa. Ay, kuna kasarong kara kita. Asino nga ti magbambantay kan kwa na? Awan mat dagiti kakapsat ka naganak kan kwa na dito Pilipinas. Ti kadwa da iti opisina ni Luisa. Ta nakalig kanumot ni Rod. Ah, kasta ka di, Mama? Ti panagawat ko iti istorya ni Luisa. At dan sa ti saan daan nagkinaawatan. Kasta? Kat na kayo. Kumusta kayo matita? Ay, ada pa'y pictorial mi. Agmalam kami pa, kan ada pa inton rapi eh. Sige nga Rod. Agan-anad kayo dita. Nang runa iti panaglangoy-langoy yo. Wan ma, saan na ka pagkadanagan? Ala nga Rodan. Bye. Bye, ma. Ay, awanan. Awanan namnamak amabaw ko pa'y ti imatang kanrik na ni Claire. Iti da itchay adyon. Saan ko matakayat nga agliday ti anak ko? Ay, ad-adaman nga tan. Asan akayat ni Claire ni Denny? Umay kakit tinagtigos, Claire. Ay na, saan mo man nakait ang umisi ti kudil mon? Mabuti nga, ada phobia kiti danom nang runay ti baybay. Iti matlang igit. Alan, Dakulit ka. ay, kakaiso na nakaumay ta dito eh. Burakay pay. Anya ko ma. Alan! Sige, gamiti lang igit. Kan itinarabaw ha. Di mapugmat gaya mong dakasi ka ng Claire. Saan kayo mapaniti adalam? Umay ka, John! Kaduan na kami kan Claire! Sige, ngam saan kayo ngagpatpatan nga? Inakop iti dalo yung dakasi ka ng Claire. Manjakon, jak kaya dito mapugiti baybay. Saan ta kami na nasigunan ti daluyon? Kasta talaga. Di ko na madaka lang iti ababaw. Ngaminton umay ti dakala dalo yun. Iguyod na ka. Bigla malipos kan. Maudin dito nga itatapog ko. Manjakon. Onya, nagkalman tirik na, mani? Medyo. May baglaki din tawan da ka sa napasama ka da kami kanikasi. Ola, pagkalman tirik na. Juan, agsagana tayon. Para iti panagawit tayo inton bikat. Ay, Ha?
Aday bagakan ka. Oh, Saan na nao yung kanyak ni mama? Kaya't nakansamat ng para kanyak. kat nasayat Siguro, naamiris mo't lang ni mama. Ate rumbang, kat noon niya ti kayat ko. Saan ka ti kayat na? Anya ti makunam? Tilan makunak. Agyamanak ta nakaamiris mo't lang ni mamam. Wan, kat nalabit. Gapo mo't lang iti kasjay ang napasamak ka ni Denny. Kasta gayam tinapasama ka. Wen, iso nagasat pa ilaan ni Denny. Ngamdanda din. Ay, dayta ko man ti pagnakman na. Kinasarsaritak na rod na. Ngam, pamrayan na ti aguliman. Pagpampanunot nga taa. Sapay la kumaan. Saan matlang nga ti anak ko, ti babae dito ilubong. Day tamot ti bagbagakin ko na nana. Mala, sapay la kuma, tamaaklon ng tumatlaang ti pangnadang ni Claire. Day tamot ti bagbagakin ko na nana. Nakaringan ni Denny nana. Sige, kasaritak man. Kumusta kan, Denny Barok? Nana po rin. Ada kayo mat. Agyaman na kiti ka dayo. Wan. Kad, kumusta dirik nam? Okay matan, nana. Nagasat ka pa ilaang Barok. Takas talaang tilinakam mo. Saan ka anatay? Owan nga rod. Kuma, isardeng mo tinakaro a panaginom mo iti arak. Awan na saya at amay painakin ka dayta. Desperado ak lang amin unay. Nana, Ngam saan aday ta kumati mang dadaal iti biyag mo. Nasken nga aklunam dagiti panubok adumten. ay ayatak la unay ni Claire. Agyaman na kiti dayta. Ngam awanen maaramitak pay. Saan kun amabaw ing tirik na ti anak ko kenjun. Talaga nga ay ayatan na. Kat amangan no dapayan na pasamak adi pay rumbeng kadakwada. Kas lang awanan sir biti biyag kanyak. Iti pan nakapukaw kakunkwana. Nana, Saan kang agsarita iti kasta? Ado pay lang ti masarakan dita sa bali. Di adal ka. At damat lang am. Patsyak, amasarakam tumutla ang ti babae amay kardita ayat mo, Denny Barok. Nalabit. Naikari asan ada kayo ti agkagasat. Iso nga, aklunam kumanti amin. saan ko nga mo? No kasanong awatak ti amin. Sir, umdas ko man na panunutom tinapasamak yan ka. Gapo iti panagbarbartek mo, dandanikan na tay. Natayak pa'y kat kuman Anya? Kinalupoy mo't dayta na, sir. Kas kalasaan alalaki, ken di adal. Nagkapsot ti pakinakam mo, sir. Anya nga rin ti mabalin ko. No talaga nga agayatak kini Claire. Ngam? Saan nakamot nga ayatan? Kas lamay may sa ti babae dito'y lubong. Sir, agbalin ka anatib ka. May sa akinatured ti mga klon iti pan nakapaay. Awag ni Mama. Hello, Mama? Kumusta kayo ditan? Nasayat na, Mama. Agsubli kami dita Luzon. Naimbag man. Unat no agbayag kayo pa'y dita. Saan, Ma? Ganun ada ka na maangay a fashion show di Manila. Kat karaman na kamang i-promote iti product ti dakkel a kumpanya. Kasta ka di? Wen, Mama? Madamang or-ornosin ni Boss Erica. Sige ah. Sayang mo ti dakkel makwartak itchay. Wan gaya.
Amo, kasan ka unay nga interesado, iti padamag ko kan ka. May papanitian niya. May papan kan Denny. Kumusta? Anti ka sasaad na. Inikan na iti landok ti gurong na. Ngam, okay ka numot kan ti kasasaad na. Kasta? Nasayat mata. Kat siguro, umdasan day ta pagpampanunutan na. Binagbaga akmat. Adakan ko na daytan. Ngam, awan ka nun serserbi ti biyak na napukaw na ka. Adula amin. Ada ka di matkasta? Ipagpakita na natin kinalupoy na lalaki. Sige mama, saan tayo kuman ng pagsaritaan day ta? Ornosek dagiti kawas ko, tagpamanila kami na madamdama. Ala, agannat kayo iha. Bye. Bye, mama. Awan mabalin ko. Awan bibiyang ko kanid Denny. Tasaan ko mo't ayatan. Nilaan John ti lalaki iti biyak ko. Taisot nang ipay iti ayat nga awan kondisyonal. Oh, anyat isisimam kasi. Awan? Kumusta kayo, Matkan Claire? Anya day ta sa lunsod mo. Awan mo't parikot kada kami ha. Saan mo anak yan si kayat ko asawan? Ang mayamon. Lipato mong tinako na. Pilya ka. Awan ka di ba ti long table inton agsubli tayo jay Ilocos? Anya along table. Low IQ kan samat yun. Ngala. Bayamon ko nakmat. Lipato mong tinasaludsod ko. Loka na dya kasi ha. Tiyan mo na siguro kat jak na awatan ti kayat nasawan. Ngam sana bale. Nagtulad kami. Pagsasaritaan min kada mamana ti kasarmi. Ada nga rat pilpilya day dya babae. Nga di ta tidamdamagan na. Tin ibang baga na. Sana bale, pagsasaritaan tayo ti kasarta, inton makasubli tayo jalusan. Unmat. Kasano nga min adyag panunot iti sa bali. May sa ngamin tinagturugan ta kwarto. Iso nga rod. Sa bali ti atapan da. No ti tao, kat ada panunot na. Kan ada determinasyon na. Saan na mapasamak ti sana rumbang? Husto ka. Ngam, Claire, nakasaganak matin pare ti dayta. Uray pa yung grande akalay sa ti mapasamak. Nagsao ti silent millionaire. Amumat dayta saan ka di. Narigat lang namin nga ipangpangas dagiti material banag nga dakan ka. Tirong ba nga ipagpanakkel kat tinasin awa puso. Ngayon niya nga tati aramida ni Denny na maamuan na nga kasartan. Anya tingan na mamang aramidan na, Jun.